wakoze neza kuba uhisemo Zenith ibihe byiza. Tubaye ikaze mu makuru yacu agezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibanda muri aya makuru. Nuko igoma muri Kivu y'Amajyaruguru abatuye umujyi wa Goma n'impunzi zahunze imirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakoze imyigaragambyo bamagana Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bamushinza intege nke. Turazi no kuvuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'uwari we wese warushoze intambara. Reka duhere kuri iyi nkuru. Abatuye umujyi wa Goma n'impunzi zahunze imirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo bamagana Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bamushinza intege nke kuko yananiwe gukemura ibibazo byabo no kubarindira umutekano. Icyumweru kigiye kwirika umutwe wa M23 wigaruye umujyi wa Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse abatuye muri iyi ntara aho uyu mutwe wafashe bahamya ko amahoro yahagarutse batagihura n'ababahohotera babambura utwabo. Iragambye abaye kuri 31 Mutarama 2025 abaturage bagaragaje ko nyuma yo kubona amahoro bahawe na M23 bifuza gusubira mu bice bakomokamo. Uwitwa Munguiko yagize ati ubu turi impunzi tumaze umwaka n'amezi 3 tuvuye Masisi, twavuye tujya mu nkambi, abana benshi basize ubuzima ariko twishimiye ko M23 yafashe ibice bimwe, ariko turabasaba ko batubohora tugasubira iwacu. Banditse ko bazadutwara mu modoka bakadusubiza iwacu nubwo ibisasu byasenye inzu zacu, ariko twakwishimira gusubira mu bice dukomokamo. Undi mugabo yavuze ko yishimiye ko M23 yageze muri Goma ariko akishimira no kugera iwabo Masisi. Ati nimagera ngasanga ari amahoro M23 bimfashijemo nabwo nzishima. Saudi wari ufite icyapa cyanditseho amagambo y'Igifaransa avuga ngo arezeje ko Kinshasa, bishatse kuvuga ngo mukomeze muzagere ne Kinshasa. Yavuze ko anejejwe nuko umutwe wa M23 wigaruye umujyi wa Goma. Ati nkomoka Cinsanga maze umwaka n'igice nabaga mu nkambi ya Rusayu ariko amasasu yarashwe mu nkambi twese turiruka tujya ku mihanda. Rero turabasanga ngo muducyuri iwacu kuko twenda kwicwa n'inzara. Kitutuye Masisi muri Rubaya yavuze ko umunsi yumvishe ko M23 yafashe ku gace hariyo akavuyo ariko akimara kugera i Goma hahise habaho impinduka, abajura baragabanya. Amasasu twahoraga twumva habayemo impinduka, turi kurara neza nta bantu badutesha umutwe. Abajura babaga benshi mu mazu bajya binjira mu mazu bakiba abantu bakanabica, ariko ubu tumaze iminsi nta kibazo numva. Mugisha Hussein na bagenzi be bahunze mu mwaka wa 2023 akibuka ko mu gihe cyose wagenda gufite amafaranga cya telefone abasirikare ba leta babikwamburaga. Ati kuva M23 yafata ahantu twabonye amahoro ho gake kuko banyatura n'abandi yo bagufataga bahitaga bagukurura bakagwaka ibyo ufite. Uyu musore ashimangira ko icyambere ari ukubona ibyo barya ubundi bakazasubizwa mu ngo zabo. Nema Ndonse nawe ukomoka i Masisi yavuze ko bifuza gusubira mu ngo zabo kuko mu nkambi nta buzima buhari. Ati turasaba badusubize iwacu, inzu yanjye yaguyemo igisasi irasenyuka ariko ubu turi mu nkambi, nta byo kurya, nta mazi, nta miti. M23 nta kibazo na kimwe duteye, nibadusagarira nibiba nta n'ikibazo cyabo. Abaturage basaba M23 kujya mu bice byose ikavumbura inyeshyamba za Wazalendo n'izindi ngabo zifatanya na FARDC ku rugamba kugira bashobore kugenda batekanye. Janvier Bulambwe Nyamatomwa wari uyoboye abigaragambye yavuze ko icyo bashaka ari uko Felix Tshisekedi yegura. Twabonye ko ubutegetsi bwe bwananiwe gushakira umuti urambye ikibazo cy'intambara no kuyobora igihugu muri rusange mu kugarura umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, gusubiza ibintu ku murongo no kurinda umutekano w'abaturage. Rero ni yegure, turasaba ko Tshisekedi ahita yegura. Imyitwarire igaragaza ubwirasi, ubwibone n'ubushishozi buke nibyo byatuma ibibazo birushaho gukomera. Yagaragaje ko abaturage bakeneye ubufasha bwihuse, gusubizwa mu byabo no kuba ubuzima bwiza bubereye umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagaragaje ko ingabo za SADC, iz'u Burundi, iza Moscow n'izindi ziri mu gihugu zitwa ko zagiye kuhagarura amahoro ariko zitigeze zitanga umusaruro ufatika. Ubuyobozi bwa M23 bwabwiye abaturage ko bwiteguye kubatega amatwi kandi ko nta muntu ukwiye kuba ikiraro gihuza abaturage n'abayobozi, ahubwo buri muntu agomba kugera ku muyobozi ashaka ko amukemurira ikibazo. Ni nyuma y'imirwano ikomeje guhuza umutwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe ifatanya nayo iri mu witerabwoba wa FDLR na Wazalendo. Amakubiro byakoreragamo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, abaturage benshi baje kwakira no gushima umutwe wa M23 wababohoye, ariko bibera n'umwanya wo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku byapa n'ibitambaro bitwaje handitseho amagambo ahikaze M23 anashimira kubakura ku ngoyi y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aba baramukiye mu gikorwa cyo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, bishimiye kuba M23 yafashe Goma ibaruhuye ihutazwa itotezwa n'iyicwa rubozo badasize ubwambuzi bw'ibyabo. Societe civile mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yifatanyije n'abaturage bagoma mu kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Yasabye ko Tshisekedi yegura kuko imiyoborere yashyize igihugu ahanindimuka ubwo yemezaga gukorana na FDLR.
abacanshuro ndetse n'ingabo z'amahanga. Sosiyete sivile yagaragaje ko ingabo z'amahanga ziri muri iki gihugu zigomba guhambirizwa. Umunyamabanga uhoraho w'ihuriro rya M23 ari naryo rigenzura igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Benjamin Monima, yashishikarije abaturage mu mujyi wa Goma n'ibindi bice bigenzurwa gutaha bagasubira mu mirimo yabo ibateza imbere. Yahumurije buri wese yizeza umutekano usesuye, ndetse abari hirya no hino mu nkambi abakangurira gutaha. Ubuzima mu mujyi wa Goma buri kugaruka, abantu basubukuye imirimo yabo, ndetse M23 mu butumwa yahaye abaturage yabibukije kwitabira umuganda uzwi nka Sarongo hasukurwa umujyi, bityo uko abantu bagaruka bajya mu bikorwa byabo bazakorera muri Goma ikeye. Mu gihe u Rwanda narwo ruryamiye amajanja, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'uwo ari we wese warushozeho intambara. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo y'igihugu cya Afurika y'Epfo kuri uyu wa kane. Muri iki kiganiro kiyobowe n'umunyamakuru Clement Mantela cyagarutse by'umwihariko ku biganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byatangiye bitanga icyizere cy'igisubizo ku bibazo, ariko nyuma biza kugenda bisobanurwa ukundi. Yagize ati bwa mbere bavugana kuri telefone bagiranye ibiganiro bigamije gutanga ibisubizo kuri iki kibazo, bemeranya ko habaho agahenge k'imirwano mu karere no kuvugana n'umutwe wa M23 na leta ya Congo. Ejo bongeye kugirana ikiganiro cya kabiri kuri telefone, aho baganiriye ku birimo kuba, aho Perezida Ramaphosa yishyuye ko ingabo za Afurika y'Epfo zishwe n'ingabo za Congo. Hanyuma asaba Perezida Kagame gukoresha ubushobozi afite ingabo za Afurika y'Epfo zibona amazi n'ibyo kurya n'amashanyarazi. Nyuma dutungurwa n'ibyo twabonye mu itangazamakuru byavuzwe na Minisitiri w'ingabo ya Afurika y'Epfo ndetse n'ibyo Perezida Ramaphosa yanditse kuri X yita ingabo z'u Rwanda agatsiko k'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, kandi ntabwo ariko bimeze. Ni ingabo, ntabwo ari agatsiko k'abagizi ba nabi. Amagambo y'ikiganiro bagiranye yarahinduwe, bigira n'ubwo bavugamo ko Perezida Ramaphosa yatanze umuburo kuri Perezida Kagame, kandi ibyo ntabwo byabaye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitumvikana ukuntu ingabo za Afurika y'Epfo zifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri bahekuye u Rwanda mu myaka 30 ishize. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'uwo ari we wese warushozeho intambara. Ati duhana imbibi n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri ku mupaka wacu, nta ngabo z'u Rwanda ziri ku mupaka wa Afurika y'Epfo. Twe rero nta mpamvu dufite zo gutera Afurika y'Epfo, ariko turiteguye kwitabara mu gihe cyose twaba dutewe n'abari bo bose barimo ingabo za Afurika y'Epfo. Umunyamakuru Clement, niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, ingabo za Afurika y'Epfo nazo zikaba ziri muri Congo, hari icyo byaba bitwaye? Aha Minisitiri Nduhungirehe yagize ati itandukanye n'uko ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zatumijwe na perezida ushaka gukuraho ubuyobozi bw'igihugu gituranye. Iri ni itandukaniro. Bafite ibikorwa bibangamiye leta yacu bitandukanye n'uko twe twagiye kugarura ndetse tunarwanya ibyihebe muri Cabo Delgado. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Ronald Lamola yanditse ku rukuta rwe rwa X ati navuganye na Minisitiri Olivier Nduhungirehe, twiyemeje kugira ibiganiro bitanga umusaruro ku burasirazuba bwa Congo. Twiyemeza kandi kugira uruhare mu masezerano y'agahenge nk'uko abakuru b'ibihugu mu muryango wa SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bifuza amahoro. Minisitiri Nduhungirehe nawe yatangaje ko yagiranye ikiganiro na Minisitiri Ronald Lamola, aho yagize ati wakoze muvandimwe ku biganiro byubaka twagiranye ku mugoroba. U Rwanda rukomeje kugira ubushake bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Twiteguye gukorana na Afurika y'Epfo mu gushakira hamwe icyateza imbere akarere n'umugabane muri rusange. Umusesenguzi kuri politike y'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari Andrew Mwenda avuga ko ibirimo kuba byose mu burasirazuba bwa Congo bituruka kuri politike mbi ya perezida w'iki gihugu. Abasesengura ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bemeza ko ubushake bwa politike aribwo buzagira uruhare mu gukemura ibibazo bihagarara binyuze mu gukemura umuzi w'ibibazo aho kuba inzira z'intambara. Ni nadusoreje aya makuru yacu avuga muri aka karere